Kita halua, subscribe, no haneia botão notificação, a tu não neita você lá com informação com o Siame. Obrigada. Clara se fatin mono ba história viva levantamento armada nebe acontece ia lorong walu fulang agosto tinan rihung ida atusia walu nolo resintolo. Levantamento ne rasik risca hela história nebe importante ba libertação da pátria. Levantamento armada ne rasik envolve ema hototo lavare kikuan feri katuas o insama katu liberta e tem nação idane husi inimigo sira nyelima. Relacion ho idane ia fulang idane itahno hinkes fila fale tinan tolonolo resinwalu liba. Levantamento armada ne acontece. Relacion ho idane ita badadalia diretamente det autor bahia levantamento armada ne rase comandante Terabula. Lorong diak e obrigado barak ba ita botnya tempo at belda dalia ho ami atu kuliton konaba levantamento armada kraras ihya tinan rihunida atu sia walu no lu resintolo uluk nana ita bele introduce la itanian no karu sai det mangita assumi antes de mai hola reforma nesen civil. Obrigado. Ba ali sirania sacrifício ida nebe au ia idade ona au nunca se atu bai mai idade halo au atu hal saída makato atetela maybe la ia mas au agradece muito por ser ne presença oi ne usidil to ne au agradece au moris dia 12 de junho 52 au atinsa unia tina hitu haunia ama nudare emaida ke saya uluk sistema ditadura be hodikaro sistema ditadura ne agrede baninia ema ne povo sona matetia ia 57 ne mate au hela nudara wankiak ia ne rai builo ene ba mas haunia parente aborserne mas ema mas dia ema liurai det nemak be hakia kau saibot mai leurai don Francisco Preitas Angela Preitas ni ama kik o ni abo au mai ni ama hakiak au vai escola mai be 59 funo 50 sublevação be halo be ia bikia kene rebelde asoro be halo revolução contra português nene nemaka ana sebuah tidak kali soke bauni ina dia tambah hau mesak nela koi sekolah hutu hau sai bali ura la koi ona anto edi tene tambah momento no ba ndaruan mane mesak hau mane mesak kau ni alim feto ida det mas antes ita mai hola parte reforma mai vida civil ita assumi cargo sai det hau no início hau desde a força militar português ninia Nicolau quantau lima bahau no da responsabilização e chefe da informação usibe nessa usibe força ninia hori alai be comitê central ne aunia segundo neba depois ne contra golpe hau no dar emaida que revolucionária ona então colocar uma equipe que hau como oficial instrutor equipe quando vai ao tama hau ba ailaran awai lara ema desconfia hau tama saber a bolsa ver sira cair dan hau ne ba usi quando vai bitai hau ne colega Funciano Freitas ne bamre ne hau desconfiado hau ba ia cascol na Roma ne macau aprende fal política fila fal mai simo cargo ida dian quadro político mas cargo dian político de marla ia dian ida ne den la ia depois ne ba tu be usi be forro inimigo mai halo grande batida de grande envergadura hamono tia itane base apoio ao mai fali a vida ao nessa é normal ida se ita no in fila fale ia tinan riung ida atu sia walu no resentolo ne bema ka hal levantamento bakraras ita bele explica ituan saída no sai nesse motivo ba ita botir hamrico de contra inimigo sire momento ne motivo ne buat be konsekuensi fune oi mas be haula be temi ida be dian
lia fone debe ukun rasik ane povo 3 anos ia forletene sira utote inteira do katak kona babe colonialismo diambe usa sistema ditadura né ou agressão fisicamente usa sirane método balmatório ou chicote depois né serviço ba tama auxiliar grátis e depois tama le auxiliar ba liurai e mamatene com o rico buat sere até ka kutak ne saite ona nebe sir la koi que é mane sir la gosta sir rasik povo rasik esclares vale ba ame imine kaarte kila tagor ba hatane agor kila te mate bia tarutu na fate tamasama kimle mas ame la hatet sai kata ita halu idane ame la hatet sai mas ame lubu kida involve mal lori malo começa a noi kata sukit ame kata buat ida be espírito revolucionário ne ita halu te ona agora ita mai ne sura te venia conteúdo até te kata ita ne país organizado dan Nicolau Seymour ame so buat ne usidete Nicolau Seymour namu de ne badu ne badu sahemos dan Seymour buat te Moris outro anta ame te berai dan kata ita bele ne ame organiza e acraras ne naran ame ne jovem sirahoto ame la força ba população primeiro ame akara buka facto ne be dan real para depois a tudo ba jovem sir de ame ba halu ligação ante esforço de aminia be espírito be dian katak dian ne atu uku aninia e demais a mais Nicolau matene saudades bot para Timor ne mas ikus mai dian sanana reorganização país então força sira começa a movimento e a bot será então katak ame sinti bele e depois ia 80 nelara a minha ligação kata David Simensi na minha ligação com o Cruz Benvela internacional a minha ligação lá ela saudoso oka matete ona ame halo ene afun transel hobe sikuberek ne ligação amu mobere rasikene ne makbe liga ba ne ba informação rumo usilaran amrona ne usiliura amak fovasira aira ne mak me hametin katak puno itate manan idane wedian katak atu uku ane idane mak halwe amnia sukit ba ema povo tomak ba ame mosla usik diang buat espírito be nacionalismo patriota akarak be liberta a pátria, liberta o povo. E daí manesa ame e daí responsável e a base apoio, pela qual me chefe equipes, balu assistente, balu anessa be ativista ga siraneho to ame halibur mal primeiro. Neba ame hamete daí kata ita funu ita manan. O dia manan ne mak lori ame la husi. To bai ha kraras ne além de conhecer o motivo para o conrasican, ia aquele acontecimento balão, né, bem maka ita bot rasik, hari ho ita bot nyamatan, violência bem maka acontece, ou injustiça bem acontece, né, sai nesse motivo mos, para ita bot tira, hori halo levantamento armada ia kraras. Motivo para Indonésia nia halo né, bot barak. Primeiro maka halo ita lagosta Indonésia ne idane. Oni fengo oni one ne sirbe le mahali maren dartes kena mala ya ne primeiro ani sanudara ema moris ne espírito ida kene be ba exige ba na até be nacional emedem lagosta quase mes traidori damos lagosta los galai oni fema ba ne ba principalmente ma ular mas o irmão itania saudoso ular ni fen haunia cuinado rasik mai ema hadau teni fe i hamne oini oisa idane makalo ame de mate de idane motiva ba ame buat ini mek ladiak segundo itane maluk sira pati fatin sira badet ba lori ha rumah ai laran buat rumane loro investigação e desterrado ou leste mate terceiro quadro sira ne be mai ia ne até próprio haunia sobrinho na irua hasai oi momos ne kala ba ote atkarai até meu parente, primo, Nicolau Lobato ni cuinado das Moisés hobe, Dona Argina, hamutu kau ni mai e holobai ne ba. Kalan sirasa udi ba olah kun dari san la balik na hiru agora ne. Se ba feto mane mahali mare kudini ni. Au ni mai $2 meh tanis de mai talsa. Tama buat motiva ba ita desumano. Indonesia la konse Indonesia cara que atu hadau rai, hadau rico, masih ema ne la cara. Tama idane man se motiva a nível nacional mesmo ema outro lá carak lá respeita ema o ema hanes animal lá ia domi buat idane lá dia tama idane motiva ami para atu consegue o objetivo de uku an tem uku andun ema bas
se sedet maka ia momento ne ba inicia huri halo levantamento armado ne rasik no ne envolve se sedet momento ne a partir de 79 ne sei ituande mai fale 80 assistente Berlico agora nie henebane ne rasik ma mai azita ne Afonso Rangel ha urasi com minha família basur do ne ia cararasi mota ne mak ma azita primeiro Berlico Lian Timur ne mak primeiro mai o cidadão anessa feito sira bate inona katak amenela mas ame sei desconfia ba sirseluk ne se que te que sarkar lá ia então a minha método ida que organiza car metin malu quando li ide uma deba chefe ga liurai ni liu hau tenia oi para ame esclarece buat rumah porque la dia kenel ame tu cobra osa hasil multa galo taka buat sire ame campo ida que ame domina hotu nebe povo ne rasik consciência até sira até imine agora que ele taru tene mi auto tene até mais que ele tomai tene balu é mais da utia fe ne o ina la dia close agora ame moi ne motiva ba ame tamba buat sire então povo maioria e 82 e tem irmão Lu presidente atual ne mais 82 e junho parece não me diga junho fulano Cleuron é junho ne transferiu o cinema ne assistente mais falei a Bíblia agora se russo ia comando nacional primeiro moro com hobe Kalisa kata imaharuka emarumo mai helane para esquadra ida mai hela Bíblia car metin ho ame ne mak luolo mai helane o estrutura ba ame primeiro ame domina primeiro me how no dar assistente e mais conhecido informações NBD tanto dele baucau NBD so mai basar ne público ne how mak anisa controla are segundo ligação ba ia be kasih satu how intel essas kasih satu informações nesse o irmão Luma belfo para bafuan ba batot ne dia depois ba fale a polícia irmão Idanara Bedford Idanara Antonino Idanara João Bosco sira liga ba fortisira responsável ligação ba ia polícia para hametin a minha relação sair da uma moça ne ba logo ame ba desmente ga botena amba halu ame ne ba agora terceiro ia codim malu que demos nara Bedford né Bedford mas be mestre Martino Meta nia ho be polícia sira ne ba polícia Carlos sena am tabi tuiri dane para depois codim botrum lá né am tem atene depois ba kasi empat ame grupo ida que ne ba Idanara be Jorge ne matetian liurai sikirba umbar ne mate ne baba liga ba ya kasi empat e a pública tuir ba liurai sukuhira ne magla amene mete ne irmão Luma po estrutura nebe mete ti auto então no fim a mel saída para atu domina total ba amene área ne ame ho primeiro hala be sexta-feira kalan sábado kalan festa dança na amene ba ne buat liberdade então me dane mas be halu segurança ba amene hoje confiança ba ame primeiro ano sane ame halu ligação hobe moro hobe Kalisa irmão Maucalo agora da ne ba ne irmão Lu primeiro ame halu plano para sair ansip sirene kila te amene desa irmão Ular depois ne hawatet ba Ular depois Ular ni ano fe krisila ia mas tau kau ni mas haula bel forsai selani ka te kila te halai sai te mate ona ne segredo malara e moto aten de level forsai porque emam ne o até ni fero se que ma polícia me adau e itania oi ne agora ne buat sa oi buat itairu kar kila dvana ne telefone depois irane ma forsai baniam tam nei como sala ba sorte makmoro Kalisa pois amalu plano pois ira bela azita ba enema mas ame até dia hei ne clima cambele condições ne determina então e cosmai dia 4 de setembro amba soro makte ia rai Bíblia ne ba sira pomeno agora duni tat ba azita ne dia clima o te ditan ame itane povo ne ignora
So halu buat rumah imbeleba. Então sira dia 4, mena faltava sábado, né? Dia sábado, dia 4, dia sábado ida. Depois mais falei sábado selo, sira mai, dia 10 de setembro. Nema mai ini halu dia festa wande ma misa ligação da polícia câmara wande na Felisberto matetia wana ai lara ne como na secção matean nema ka organiza benini a família lara ne halu be udai puna barate anto ida nema kumbida ansip sira bah ne ba depois amediane e afale be dia 10 ne amnai ro da dersan amba halimar ne ba tokalan pois am come asita mau moro colocare irmão mau calo irmão luolo irmão tabesi sira lubu kida como se barak anta me halibur malte be mata kane ba to loro krai kona depois irmão ular meu loria como comandante assalto ida nara comandante na sala e sira grupo ida nessa golpe de mat me carne temane anta ame mai irmão ular ma ko grupo assalto ne ba how ma conduz be grosso bote ton mota betu kune ba mai haleu tia e grupo ida mai hal detenção mai tia sorin mai dala ne ba ne mai tia ne ba comandante na kokonaba ne o ne grupo ida mai ela tia ne ba sirne tambalara mai be agora o neri ponona ka agora ne ame agora ia pali ulu inimigo mal e mane o ditania mas agora ita halo isa la ia besiran si pokilat ne la liga bani ma kami tangkilat ne bai dane ma kedia be ame kala ne mai antau tama ne basira saida idana le klub ne halai la junte de to ne kilat halai la juntia agora ular ne o depois comandante matagai agora se moris ne mak sakatia kilat ne asaitia agora sira halai de to antau idane o sucesso kala ne porque a população la bele que la fiera am kata am hetan galai am la heta ailaran am la heta la iha am la iha emadeit am la iha agora idane ba camina ba para tu hetan kilat idane mak ba kala ne sira te kilat ne halibur população to la halai al fin se kalisan que esta talire ba undi mana outubro tansane isira hotu ne ba de tansane liurai ne como se plano a minha galai ular o melhor ne ban batia ni uma ne bane porque maluk sira am lor tama sira ten kala ne bane al fin tuir ba baku karega dor ne ular akil ai amate baida baku de akil mas baku e karega dor depois ba tampa liurai carte liurai ni uma ne be makai dane agora sai mai bane ba cartia ba fali ba den sekartani uma makai dane ba sai mai baku ba ia sirne narnana de hakilar do povo ser sai me opa ne mane mateo to agora tania ulun la ia antau saba amene ansa tuira na kalisa ho moro girmão lu ame batu batu retan sane ona me povo ser ne dia na ne mate antama intel gala ne bisira o ne mateo ona ne la bel moris ame halba mene população ser ne lara ne metintia aidane makala moro kajita kalisa asita a partir do sene bane povo ne ansa pila ne buat ida bai inimigo neste la karakana então idane depois am dersan ame lori be al fin salai ba tani se kudine ba comandante kudine hirus la faque la dia ular la fin halan sana antonio di motor basur porque amne parentes gala ne basur ame concentra kudin pois kudin fo kila tronul wan pra ame rasical segurança ba amne desa sucesso vai estar botir sucesso a agitação vai estar botir halo consegue foti bapa sirania laran atu bela fokilat vai estar botir mas be se ligação ho levantamento armada Cararás ne o insama ka estratégia ne vai estar botir usa hori halo levantamento Cararás momento ne ba estratégia ne la kare que amenega la haten atu ba ne be ame haten kata levantamento fat ne insucesso kabla que saiu kilatito e mabarak sai mate ba ame am la hate dia mate am la hate masih ame ne ina feto maluk sena te dia amoe ame kilati ani mal saida ima de bakke kumbiliga ol saida depois mai fal fakto ida ia dun dia salara maluk ida mate te ona ne oni fe atuba igreja agora mai zavanete se kene ba halfin se saida ne carrega kilat
ansa bain tol bain hata atolo levantamento batama kne ba saida tiabe kodi o batama kasatu bolu batiane ba antam idane ma emoto tu hirusona então amene ode areba saida antau dia 4 de maio itane mau quando be ya burake ne ba hasoro proanto Cornel proanto ene ba ne ma liga saumiti no ame antau idane be hana sa amene hana sambe buat todo di akle sira mai larang tiruru sa foha mala sira mai mutu ame mai ne festa antau pobura sikne la karak los sabnes idane ma dia asa o ya tete pobune ida be naran be dia angkat atu uko ane ne ia ne be larang metinos idane pois ami sedau be to idane antau dader sang sirah ne baona sirah se buburake wai mori pila fale me hagatot ular ame lori kila titu deit seluk ne hela ame ba presenta ba irmão sana bahal formatura i hagatot ular mak ba be simu orientação ame ne utene ba mas kalsa matete ona mau morokia ologari iha mau hunu iha irmão conselheiro Bere Malalaka ne iha sirna outro membro se pa sirna hitu gane o kili kwaigai sirna ba depois ame formatura te sira sa atia ba ia be palpuleten ame asa bandeira mutu canta hino nacional ame apresentatia depois sirna ba pila depois how ne ba geração fom ne história ne sita bol contato ne ame geração fom sira bel hareu si história ne ita saída ma kita se no em momento ita bote lor kila titu ba apresenta ba mambot relação nos mau ia gat momento na ba ame ne ba uso ame pronto ana halu saída ame pronto ana porque dalla rumah ne ema faila ne ame auto desterrado auto gala nebe ame ba neba fat kata ke danita idane mak faila sir la halu buati dai tene ba auto na ba ena ba ta ame ba ne ba am fila te mai to ne botama se nangala tamatiana hawa sekretar ten sa fale ho botama nangal ne na in hat na iru am ne sa fale am batama kedas ba ya bila falen kala ba me lekiare ne ma sakan traidor bot lekiare ne ba irmão lu ne mak ligação irmão lu ni ne ema det ba ame ne nebe ame ba ne ba kala ne am ko ali turam tu ne la ali hal fil agora lekiare ne gosam one ospianga wala sen keto one ulu kela ia be ailarang kala awal di tan sahal tu asal be papa Sudirma tenen tidak apa-apa sangat takut ni ate tan sene bau ya no de tal agora ami primus balu agora mateo tona agora mai tan do ha mai ne italiano sa buati de la bene então kalan toma kamene depois itane mambolo ba papa Sudirma ne mas ba ne ba quale porque sira ki ignat ba quale aceita ne ba ne ba lato minuti de fila falde saída ma kita bocira colhe momento no basoro mamboti momento no ba colhe saída husu saída o ia assunto rumah ne momento no ba ita bocira colhe o mambot ame ba ne dia ame pronto de am la quale mambot ne am level poplano o insama que ne ba ne galos galai ame ne pronto de tamba ame ia na kilat ame organizado povo hotu biqueque ne quase amnia aunia elemento tiane usene responsable how foti be responsable fati 77 armas e dilor mas indeciso usi comanda luta ne maklasai la carne sai hotu usi aunia usi atulari masai usi atukarabo aunia primina sikito dona be saida nianane ni mau ilda ni mau deputado ne makai malur la contiene agora mai ni timsi agora sene ba ne ba la bele ba ene ba primina Jeremias sirselu que ne ba e makai di lor mas ane sa ne au domina usuna ne parente to fale na reka ita se ano mais ou menos se essa data ou sa fula ou sa tino momento basoro ame ba ne ya fula junho ba ne ba dia processo de conversões ne duração de 3 meses junho ame ne ba julho a ligação de ba mai mas lor ne ame muito calimar de todos ne basira ne mai aleu ela ame mas javanês la conhece ela ame ne ba todos sonata tuira me plano hatete hote edita ileten la lori mai uma então ia momento ida orde mai na ia agosto na pula agosto na dia 5 ne irmão Lula saiu na mai bebê vale ba nessa ne mas
Lá até sabe kata-kata levantamento lá até buat ni segredo. Ni kalau ular de matau kumaranti dan ara boek ni habila ni nia maran sirne ampahana fahan sane. Ni kumasa ame hisu ya plano ni sira bikeke atua ya bikeke ame ne bana atua ame ne ba. Sira ate atua ne. Mai be tania irmão comandante falou momento ne ni emane dispersar. Ini kali botamos halu ona. Ni minimum si aktana rairia serne ne mai be komunia hareba katak fahane serviço sirvaso ne ia mai be la consegue tama elemento dispersado. Ida sai la fila roque balai sai usi ia beaso. Agora katas vai meta khalai sai mesa kusi konatasi mabuka por sirane ba. Amne mai hototo força auto-organizado, população auto-organizada. Então, a minha Hanoi katak buat ni itu mana. Depois plano ida mai katak. Insurreição armado em todo o território nacional. Para depois ni hansane. Ita lá sair ita aquilo mai de katak. O de fato o de ai o de hasorba inimigo ne é momento de ordem baku tuku para depois ema oho ita para mundo mai foi ita vitória para a independência. Mai be ame ene bane hansane. Então dia 5, dia 6 hal isolamento. Tania luo ne mai força sirba haudiana haula belia oi. Eu sidi tade juramento o dia bebida e a doni be akrar ne temba sira juramento de amne saya espírito puro am la filha. Mateba. Juramento tidak ne dia 6. Ya dia 7 ne ligação preparada. Sasan sira ne be ia toos la bel mai uma. Eu teneba ita la hatene ita agoran sanene e mai laran bele mai baba masunu hotu tania uma jogalai ta propaganda na bai inimigo amate papa sira atento imi agora lori ema mai ko alia kole amine dessa mas amene ame fraco segurança imtengi hana fatene para depois ne saída lá be ayhane barbara raide te motasorin bade te karasne motasorin de saiba ile tene me sabatar me sahare kalna boboto que se ela tau hada que ne ba ture me la mai uma sabane susu sama kala mai uma be ame tau que bebe agora ema ailara mai hamutu que tabot sira depois tamane depois imi tiro malo depois unute amne uma sasan hoto ne imbele ambe tanah hane oh iya bagus itu dia ransana itu bagus sekali ni hati tu am então ami usi kita det ami dia 7 semana ordem dia 8 kata asam ne sai ne a nível nacional então prepara ona pai malu agora kona sira tudo ami partilho ami lemban liurai secretários chefe bolsões população mais forte, jovem sirne hututu, ne ane sama jovem sa fundo kan se sirne hututu armado, sira armado ne, ema mate tia school buat ne naru buat label control tu mas ema hadau tia amnia kilatrua, ida ema ohotia sa emotalara, ida me karte campo ne uriba ohola besikan sa ne matamai da rahanek. Nara jamber dia ne ane kolega tropa mai, ne masai tia amne, ela kila saru singwal, ida ne makame ya loro kraik ansa ação militar ni pon ordem katakida ne anta da dersa ya 8 horas da dersa ne por ordem amia tete ba mal feto feri katua sotut oh animal be ha awo nia cuinado liurai suku hanya mau primeiro mama liurai ida seluk nia cuinado falniam liurai ular ne cuinado ne mak liurai nebe ame atetona awnia hawate tawnia cuinado ada sai pa amamboti dan se ona secretário ohnia pati no to mano halahan festa ita dersane começa halona ora sansane ame hende ligação para taruto nebe momento ni tukuhira maka o levantamento armado anesane da dersa ame prepara então be major be mate ne bane mai usona festa barak ne Papa, ame agora be ham barak ne to amne tempo ne amne cultura ne tem halabe ahane utotu ne orside foi se volumalo ba ida bahida tuiri uma amnia cultura ne be apa beda ame hal tos buat ne barak na fati sela ne ame la halu festa anta label balu hetang la hetang bala halu ante halu ne be uma ne utotu manu fai utotu det amnia loron toma que sona fai ne fai bogotine sona Toba quase 2 horas ne maran hoto.
sasane be ane se buat ida be preparar kila tarutu kala emata aku at tiru malu ne kala ne be sabnes na sanunu resi hitu kera si desa kilat mas ane sane be am kata ne am tau malu ne uisa ne be agora ame hare siramai dane pronto malane ace nanti saya ikut ya dia papa beli ne na uni uma besi kela ne mai be papa kita Islam karik lah ayah Kristen saya agama itu Katolik. Oh, dia major nih, dia suart nih manfong. Dia ne bah intel besirane itu. To 4 horas o to 2 ba 3. Sira convida los dos a venir te bola lah. Hau organiza te bola bola. Ne be. Hau jane. Agora boli macam ne 5 ini mama rela. Hamai bal buka ligação ne kole amna intolo mai fal buka ligação para ver se tira onsa. Agora sira ia bilang ini apa ini bat kilat saitan ba ameni komandan tidak halai batia ne mai fale batia ba sorte sira dunia ne ba tunsa ate la consegue ne dia na pora tamani akara preocupa ne di bilang ne sira katarutu ne mas ligação ba ene dispersado comandante palur ne mampuela mai benia nia forza ne nam karya antau jani ne anu isin la belanto Ami ihala plano masih agora halai ba ami harede tamne woni agora sirane perhatian serviço ba sira al levantamento o male ebila ami o male ne ba de a nível nacional tanto sira ba ia be ba batular ne ba ya nareka ne du awni tio primos agora ira aqui no agora morjeno sira ne ba ligação outro mai hau ni concentra dili mos ia ba o mos ia ante é momento ne a marcar ligação do ne então to fale be 3 a 4 horas 4 horas ular amine neba asento amine crokil be o albu atau ataca albu ne prepara ona katuas idam fundue katuas se moris bal mateu ton bal se moris ne idam João Lino de Mbolo Cuba sira ne coloca na sira major ne o capitão be saidania Sumatra ne ne sirna iroma anesa é mais inteligente boto be ia amine ne ba sirna iroma ba então força na ilimam kelete sira sanulu meka krai kamu to komalarua delebe kantor bis ko hela haunia makane sabe ituane kantor makane sabne sene alto ane so ai tutune bane equipa besirne ane helete masira hela engenharia deit be malasi sipro dem bolu sipro sira mene bilang hela awal sira kanta toka tutun takasane Auro ular mate ton sira la basic agora me akara ne sira ne basic mai mota so kalam foi sir tau ka kalam foi mau kalu sira ne hobe 14 mau hunu sira agora se ne be au hata dia o sama buat ne be malamus amba buka fali mas la ya ta fila fali men mate bia ular ni kunado bolona eto aqui ter kasher ne mai be reunião ne dia bu sira ka bato se ne be karika dia tu baku bisi pat agora ne bani ana how to irnia ni amriktia oina one how akilaran be tu ku besi ne ba be mambo ter kasira maiga malasir to bal to kinka agora ida be malai major ne treina itani na feto sira baba 17 de agosto kala tu sublas ne sira ne teve dai be malai ne ini hal aldi dansane am interesse ne desarmado ida selo alimenta ga ne ne mak be o pistola ida ne mak ela siruane uma ida wan kita kan sane kantoran sane feto sirane treinamento hane malane hamtu ken agora posição be agora sira Mateu Tânia ali sira Mateu Tona al Irnar Alfredo Irnar José ida mafundo ekne ida Leão ida makato José agora seneba sirne tur hari Alburitona agora be agora ni bana be silokana loketiana be segurança agora ular batumba hawa mereka kotuk agora sanen ora wo erter ka imi haula lika be maimar la koi maiga oisa agora ne halu finstel liatian sane ne baku besine tan dala ida seda tan tarutu ne mak regauna malasir ne kalau mate fati bala lai mai ha ya lara na intolo mak resiste ya lara mai be
João Lino sira tiru bane radio be saida ne ni antena ne ko tu tia ona be sira la bel consegue pote tulun dun ame ene utama kana intolne resistan usielete serna ilimane idek tiru ni mateo tia elete depois ame hein botam resista hein basic tu kualo mau kalau tama ho ni a grupo tama mau serna tama mai maka ida be comandante nene aku integral halai tama bahuni umalaran de bantu ne be hau masalah se ni ture le la pois halai se haru kone kunar sira be desarma de kartian latan de tene bane mak pertama na intolne resistan ni bolunia mai mak bolu sai pois ame sai recoila tu tia be sira rende hotu recoila tia be kilat musan kilat ropa sai dan be sira ilara momentina ame sedang sira ne wan toman sai tu tia ne be fahmalu ba komesa asayo na be ame ya na plano kala hau ho sekretar na iruane ame ne ho kilat rua tu hela ba haliga super basic para kar liga sau heta na fate usira então tobe kalam be basic 8 horas ne sira mate utona nebe lorisai na intolu ida tiru masona mate la kada tene ida baya mota halai sa mai awne kuinado ida seluk ma daute dima tau ba nene dima sai sorinar kon sembalatane eli urai ni uma agora se sekna lai balu be sai dane halai sai tiru mate e população é perigoso tesini ul fato kan sene o halai baketa kaneba balu ida halai tamate bu malara feto sira mo dialu bak mate ore ação ida be amenia é diferente bak mate deit inimigos nunca ida nebe mak sai moris lá ya depois ida be João Lino agora darane Cuba ni makatiru ida ni mate ono botama kalfin se mane ya pistola ni ema tautia sikatene ni bala mas fale hetande turik ni tiru ba ni bala matene ida nebe depois alte regulamento ame começa a falar malo população mos ba na motasorin sira be força sira satu la ona basona mate hela ida ya alto ida selu ne dan kata komando ne plano tama dia mate hoto no usik asai dere ne halai o fato de bande halai tum fal me bila para informa dia kata ka ema ailara makatama nebe sira husik ten no lugar sira plano nebe halai tia agora sira ne mate hoto sanulu resin itu mate hoto sira mate hoto kilat sira mate hoto depois ene ba e ame alfale wensa população bede motosorin agora ame altampa política ida ansa plano ida fale para ema vila bagla ema vila tabane mas bem depois do levantamento né ita husi que direito né bem uma fila falmata de informar Nicole ne halai antes agora ida sele com necessu né na calcularan botama ka dollar até ai daqui dane ba ita kole kona ba levantamento armada ya karara sana sama ita bot explica ona o insama ka ita bot sira consegue realizar plano ne bema con ita bot explica ona ma be se ita kole kona ba ita bot ni família momento ne ba o ira a halo levantamento armada karara ita bot ni família e ne be no o insa se na posição momento ne ba haunia mai mesak haunia feto mes haunia mai mate ne haunia aboli urai mak taman do ne be ne be haunia anessa família mak sira itu na haunia fe o liurai ne be moris ne ema liurai o reino ne idade espírito idade nacionalismo dia kata mate porque ita karak punu ita te manan nebe liurai sirasi katua sirasi konselan liurai vai mor liurai bibleo Je Maria Anton Rangel determinado liurai Luca liurai balara wani anesande ema serne bikeke ne liurai suku sanulune apoi ma haune dia haune ene mas aware contra golpe ema sirabe tamba haune asang ba haluk ne haula usik sira depois sira castigo edila ba sorbe comandante Roger Lobato de non mau mai castigo fila fale ia ne
usia ne quando be invasão ne makas kala haba imprenta la bela tiro malo ya kaile la bela fila fale mai ame bakuane awaru kade dolos preso ne lori vai lara preso na Fatima ya aruka ita agora inimigo mai ne oho tu ita la aso inimigo mai kunese deite ema de ode pertelin ne mai oho dasare então lora sira basubar lemo ne la bela kala mesa 14 ema feudo de ema burguesia ni ne kala lima mosa e morte ita koine ma besweti mai farrende masih ema la halo atsira mai be mai fale mo sira fiar katak o la barica one madiak one caridade one domine diak também de povo ser livre. Mas momento não vai ter botnia a fer com raça concorda o apoio. Hau nia feri kuane hanesa ula ni mas ni hau ni oisane ni amirua ni decisão makan ni atete makan. Sekali buat rumah orang lain ban hau bele laterus. Hau fana ni isin sabane salu isa la interest. Masih orang bele oh ban ni oin. O tempan. Idane decisão ni ni. Hau mo si simusor ni atete. Hau ba funu makabe. Hau la mate om ram pilamai oni ibun saka taga hau maliman tuara itu o continua ne fe hau continua ne lai. Não juramento mai lai. Ne duro. Agora amni kuinara serne hoto. Ni ular ninya ina ni amane konsekuensia. Ni mane ni amane ma serne dan dong fansa ne serne wan serne e mate sini ulun mai be sirane hoto dia. Buat Biblia ni emang asam ida ke dia kata espírito comum lá ia nada idade contra ni dia que sair be ao longo de 3 anos prepara-se a criar condições e alara ni haudete makala mai be hauba turi hau maida ni hau tentau politiza e motiva saída dele makabe contra japonês sira o todo ni acredito ni Se momento não vai ter colher com a levantamento na raça. E te pode tirar teto o momento não vai ter toda aquela consequência o se levantamento com a raça né vai ter pode tirar raça não vai a comunidade em momento não vai. Primeiro né população contente tamba o tiang japonês. Sira ne kata buat ne be o plano ne be que isso ne be maiusi be a resistência armada kata ne insurgência armada a nível nacional. O todo a soro japonês. Emane comentário onde força italiana ne be ita karak ne ita mate ma ita be lima la mate mas me be mundo atme reconhece itania independência tamane decisão ne be sira la e hanoi bacelo depois quando eu tinha be a minha ação be o malai depois idane eu tinha fulani ida sira lamenta fali agora dia o todo não sala rona mai vida la taruto a mi rona na reka taruto fatin selo la taruto ba ne bella ia anta o todo ma dúvida fali dia agora e mane me fa ela ita afinal la ia depois do levantamento né depois se te pode ser livre levantamento né se te pode ser a refila fale ba levantamento né sai da que te pode ser centro anesa ne a me sente ne kata fa malo família ba ele tengo lá a me lordin to e fo mai be la bari la bela então a me hatete comanda lutania ne mane primeiro a me chimo ordem a me escuta o prontidão kata o malo a me o kata idane e mau todo se a nível se halo pronto ikus mai kata kamelate ação idane comando hatete la bari feto feri 14 hebako vai forte hatete dian força sai bailaram jovens sai bailaram feri 14 la bari ela é vila ne vai idane mak faz mal usira na bane comando nia decisão idane be sira fila tun mai ame vai motasori ame se mutuk ame be responsável ne kila tura super lokela mas ame lorlon na fati hato osi ne ba lamai hal fins loran mai hauma kala orasan se halai lakun bate falen ne ba dia 7 de setembro e masuno tia uma idane mak ame be ko ba fo ne mak be comando mai faldian peto la barik katua soferik hela fila força jovem bailar ne pa malona força jovem no momento não vai ter pode ser famalo to força sira mesmo jovem fila fala hori continua agora nsane depois sira mai rende balo mai rende e bila balo ba rende becari balo ba rende di lor até o insam saída agora ele massacre não sira com aliane ida nem han sambuat be sucesso tia primeiro sucesso segundo insucesso mak fa be ala batu mai então ida nem mak be ia dia 15 asai sira mai rende asai secretário be bento ninia fe ninia wani ninia ina ninia ama 40 e tal ba oho elete ne ba massacrado ne ba agora dia 17 é malo plano dia mane forte ne
Sababa kararas fote ahabi mai hala imla saidan tau feto sira hela ne ba sira ne samai mai ha bol tawe ne masakre bot makane depois haruka maturo tu tia haleu tia ne mak sira kila haleu tia mak rega depois ida na rega moris katoa sida se moris ne balu poine moris matian katoas na ranton toni rubik mate tia ona sira baltan mas mate hutona mai saida sira ne mak be taru tu lai sira tia okos ya te okos antau sira mai ba sira mateu tu tia bal mai tu kona ni kabo bal da iskarek mai bela ia masi okos la boka nemak sira hela na hitu mai be mateu tona agora sei katua se na armindo ga nema sei ne vamos agora ni la sai ne agora o esforço ka depois ato lori sai ne ba ia homenagem ne ba ne mane sei ia antau idane massacre idane último consequência ne be sofridas mais a nível nacional socrarás Simo ordem direita, a menel critério de imprensa ne la bel prensa. E daí o apelo agora até para se querer que nada ne a tua apresenta. Tama amene agora feto sira violada. Agora usi ne ba então ia segundo terus ne sira halutia dane ia fale dia 18 lori tu la sai feto la bari que ne odiba tu la tamba bekari ori tu ita bot sira hare ia be ali bot ni okos ne bani ia kuak boti dane bani atu ba duare ne ba atama prega mate ola ba soe batasi ida ne ba feto la barik sira ia ne bani lori bani ba soela de tu lara bikan la ia sana la ia aha la ia turik la ia tahala ia marende hot la ia soela de tia dut lara ya ne la lerek muteni ita bot sira bela abam beira bele bahare ia rate sori dane kuak boti dane quase comprimento que parece 8 ou 9, largura 7 metros, profundidade ne quase basic 8 karek. Ne mak ulu que ne vai moto tu ba sai foto ne ba ya ali bote ne ni okos bane. Ne bane pa tu ba regamate tu. Anto sira ba duara helatia ne ba sai mak acontece. Hare la bari que tu ba habla tanis, peto felix tanis hamla. Buat ida la ia ne sira la moral atu hotane mane atu soela ri tene bama amu mau bere ne buat maroma kan boto la ne mak ata sira ne bane kori consegue salva be mai la fale ni maluk sira nu ne hori fatu kuma se ne ba la ia buat dut larang basic sira ba fale mota maketan ne mak sira ne ba hori bit moris historia consequência be yang krarasnya decisão sira nia e sira mos susida ambra atu terus atu mate. Tomo in lorong sira terus na fati. Hau sei moris idane mak mau sanana haruka hau loke estrada haleu ba iha be bibleo vai mori kararas hau loke. Ba fali ba iha be la kluta mate mos barak ema dia la kluta la participa met la kluta terus. Estrada sa ba itana la lini hau halu pa sira bel moris fali la kluta lama hau estrada loke para sira moris. Igreja rua mau sanana maruka saida BTK ene ba halu fulan tolu hoto au halu estrada ne ba para tu halu festa be 28 de novembro para sira bele waira que sira dem fatin clots que tu falo com sira tani soto sira até bam reunião haula e haba tour de mau sanani so ne mak loke luan bo serne mas consequência be povo dane ninia la bele compara o serselo nem incomparável tamba la hatene que a la batene Pohan Valentino Mosira, Super Valentino Mosira, ne abertamente, lor mahalimar hamutuk deti apto osia natreme la ten, ne. Ida ne bem buela la sabe ia 79 mais 70 80, 80 mais 81 mais 82, to 83 levantamento, kraras ne halo. Ne su cuido makitan, su tole ne ba hamutuk suk sanul o alder sanul. Sira ne determinado. La tau bane mate kata buat de uku ante interos. Mai besira la hanoi dane kata. Sira karak madian lakui sabanes de sai. Ida ne masira fo amate. O in loron. Atete ba haunia jemen makane. Kararas la bele principal critério ne bane simo ordem direita makbehala. Sira determina para tomate, determina atumanan funo. Ida ne mak sira ne bala at principal critério. Tamaterus primeiro mane o ulutia. Segundo lalin feto la barik usibila batula bekari ho diba soela dut larang. Atau atama ba kuak ne ba masira moral ya areba la barik tanis perik sare sira ututang la ya tanis tusa. Aku malu ni tiene mas
Ema taru ko baku aklaram laba ona soela ni sira halai larete. Usi terus usi ho tempo sira babuka ba. Aha ema ne tos buat ne ana bama. Labar sira ne balu mate. Sira ba ne ba sira be boto na 13 a 14 anos ne sira visto rasik. Os japoneses halo per depois. Sira rasik duni. Hari dia sane bane. Sira rasik bat tai. Mai halo sira uma desa. O diviti ana bama. Lai. O in loro ema te den kararas. Kararas temerit naran kararas. Mai bela aten ni suprimento ne mai da sira. Aten kata kararas ni halu saída. Maka bahela ne ba. Ni rai bibleo. Japonês haru ka hela kararas. Ya kararas mas aba fal lalerk mutin ma consequência na oi lora ne ba. I mau brane i da foi mate o secor bairu ha gala ya te fo. Se colhe con vai te watcher na história, honine precisa tempo atbele que até te hoto. Mas bem se a liga bahia dia 8 de agosto de 1983, levantamento armado me acontece a Cararas. A nessa geração foi nebe me acompanha. Lição saída maxira bele foti hosi levantamento armado ne rasik. No mensagem saída me te bota carga to hel basira. A minha mensagem ma timoro antoma ba ali insira ne patriota e me mori jovem icus. Buat vai a situação ida benebe que Cararas ne por exemplo me outro. Ne katak. Saída date makadia moço onia sala. La bele dumba sala depois ita haketak malu, sobo malu. Ne la bele. Ne primeiro a minha ponto nebe a me halo neba. Ne ida sala hutot sala. Ita huto ninia la bele dum. Ita hutot contribui bania para potifale nia sala ne nudara mau ale. Ne primeiro. Segundo, jovem sira. La hoje de Itahalo Funuga ou organização Ruma qualquer agora e projeto que NB la bela halaiba buka rico fahaita sobuita mas dia clio e minia domi anesa ame halo ame uluk ne halo asat manan osan unidade principal vai a jovem ida nebe hakarak ser nudara hatu halo tuiri Cararas ninia antau makane isla sai itakwana buat ide umalana itani umalana dulu la nara boicota lemo neba ida neba halo ida pronto ita bahatete terceiro makba exemplo sira ho unidade la ia posala ba malo hamutuk emarraut sira ba sohela dut larane terus anesa nai Jesus veterus ya cruz la barki kon sira uni wana iru ida mate ida sira na han la ia saida makalo ori saida sira nata be udi ka sira metorla nata para poba la barki para hande ida nema história Cararasnia. Masina ba saiba ku maluk sire tos ku idila tai mate te bibi wan kiak ne naramba hadau ai tambe tos lana. Consequência usi lalerek muti ne história bot mai be hau o indoran hau ne le amenaba o ansira ne be ia a nível nacional unidade domi halibur malo la bele contra itane na ulunsira sala entra na irua emania ola nada ita hutot contribui buka paz. Sekarang ia baukau acontece la bela altan komentari dia ene baukau la dia klai ene bar la dia ida rua la mau tu at ida ne la bel se dili bakumalo amal nie tam entra na irua na intolum halu grupo mas beit la bel forsala ba ne ba ita tot buka ajuda mas dili tane ulu sira ne ba na haunia le amen ulu ka le amen haunia polisi ga ne força sala e mai de marua la bel sine sala hotu ne la bel hal komentari sur força haula koi ida ta ulum bot sira nebe agora sei mori simnia let imite infiar ame katua sona hare itania komandante chef sanana idade badadau ruak badadau lolo badadau lere badadau halu dia kaluat buat ne mimi halu ni kusta te debe ni doutorado ida magistrado ida oin lorang halu anas ame halu ni kusta imin la halu so ame makalu ne nuni imte hadomi ame fiar ba sirna hira katak sira sei moris ia tenia let buat tot oin at masira sei hadia ba oin hamnia le amena makba a nível nacional ba tanto ba instituição ototo na ulu sira ne behne ba I habe parlamento ga ene bede parlamento oto maliri mai be povo hamlaha I instituição ototo ha uso apelo ba imi heletene ajuda malo ba hare mai akoto ya okosne ida ne mere imne dever imi matene kwa sira hili tau imi ne ba o foti imi ba ministro ga ne ba imi hare tu mai krai ida ne mamne le ameno ba nível nacional tera naran Antônio Mabula ko tera Mabula kita masa naran ni significa Antônio Mabula ne ulu asoro be malai muti agora hau mai fale halara ne naran terra msina ne katak ema be taukten
só ela kilat, los galai, mai tuir manife ni uma mai rende, ida nema bolbe, naran terra msine, cura cabo moras e semanas, nem tau terra msina ni, tanir monstra ilara matau, ne tau. Agora, how mai falbe, ne naran ne terra mabulak ne, uluk saudo sai mak tau. Tamau ne Anton mabulak, agora ne tau dia terra mabulak. Ne ansane, primeiro tene Timor, nesse que buat barak, ene exerce, poti. Agora, erine revolução, exerce revolução, resiste ativo. Lá o halona buat ida agora ne kala, ema bok diti tava rende tiaga. Laba uni hatete de hausine au tentu si, laba ema tau fal nau. Ida nema dia ativo. Ativo bahamlah. Hatibu bakanik, hatibu ba udan, hatibu ba ani, tahu larang kaham lah. Wa momento dia meladiak, dia apela ba ya consciência, uso ne matene. La sanana ma obriga opera o mai alfuno, la luolo ka siraida ma ka obriga ola ya amela. Amene ba unidade. Mau hamlah am wan sira alin sira mosamlah ametane. Aminia sentimento ne ba idane. Agora mau ne kata movimento. Halai tun sai maduni tun sai mau. Mau ane armado ami halai me so kila to consciência kila to matene kila ko brane kila to hamla kila to buat to ne kila armado une unidade nunca soy itane ha ai parina balu kida hau mesa kamper depois hau mesa kalfuno la ia ku itu tuan itabot sira nata itu halai sabar lo ne bele amini unidade dane ma dia unidade nema unidade agora bulak Timor ne brani los galai brani único, único, mesa que ne, los galai, ni ação comandado, los galai. Ita ne sudah jasiati kalau ya kilat lah ya buat tidak, único ya ne ita halu funu mesa kade, ni mesa, lah ya kilat sema kapoi mai, maru mama ne, lah ya, alin sira jobe fu apoi mai, poneti kai ham, farina kalori surat rumah mai kan ne, ita ni a contribuição ne único, pouco mal, lah ya seluk lah ya, ida ne mai clandestino ne halu buat ne, ida ne. Único, mas bem, luta, ele nem tem luta, nem luta, mas funo, ação, halo buat itu tu ni ação comandado, capa que saya ia orang comandado, saya mau comandado, so sanana, o comando luta, los galera, o submete tu ane bane mak capa iruan, terra mau bulak, Timor exerce revolução, resiste ativo, hau bailar hau lah ne fala ne fea ne wanat mai fala ya. Hau amlah husuba haunia consciência, hau la husuba obriga haunia comando, hau la asbah tete badia mau sanana wa amlah kena ya coitado. Ni la obriga watu bah ne ba, comando hot sirau todo, la obriga. O consciência kata ko ne ma dia unidade determinado ne usiene. Ne idane, ne badia ativo, movimento armado, unidade. Brani Timor brani, único, luta, ação, comandado. Lá os be ototi da ação de kalau ni lá. Ame ne vamos ni comando. Agora tem governo ne ba itane alto tem governo, label alto que tá com ni los gala. Ame ya ilaran. Obrigado mesmo com o significado cliente se chama apenas tempo, não é o significado. É obrigado barak banar o significado cliente, se reflete e te boa participação e luta pela libertação pátria. Obrigado barak.